chim khupui alo tle ta e when hi June ni sari thole ni ania tun tuma hian Longtrai district thu thar omte kan clear ho le don ani du sak taka chim khupui mi lo clear sak tu le min subscribe tu zong song te lo dam zelula thu thar thatak tak te nen hun kan mang ho zel don ani win thole ni akhan Primary Health Center PHC Sangau Building thar chu Longtrai East BL2 MLA le Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok pu HBX zawa chuan a honga tin ahun tina ero chu khotlang le rama thul kha a thenin hun hi mom le ne ro pui khotlang in alom nandia dola le tangwa ten la ni to bin unlock tree ani PHC Sangau Building hi State Priority Program SPP sang ni som pariat atanga sang ni som pakwa kaltang a summu atanga tho ni in cheng nuai za som li le panga senga sak ania December ni som le pasari sang ni som le pakwa akhan na tho chan ni in April ni som sang ni som ni le pakhata khan tho zo ania ana hi zamzo engineering construction and consultancy ten an thok ani pu HPX zawa chon sangau khuwa le a chevel ni pui ten tangkai takan man thei tura PHC Sangau Building sakthar hon thei anita chu lo mom mati thu asaya Mizoram sarkarin hriselna angai pui mo hle a hriselna konga tranpo alana sa ti soin Longtrai District Apo Health Clinic Center som pakhat lai hon bel ani thule Longtrai ko pui chunga pali le Sangau RD block huam chunga pasari da ani thu asai Health Sub Center omlo na khuwa te Health Clinic Center da vek tura malak ani thu sein amun ma te po enfel vekto ani thu asai lang bok he hun hi Longtrai Chief Medical Officer Dr. LP Malsoman akai fuaya Lairami Sua Krista Baptist Koran Sangau East BL2 Pastor Reverend F. Vanal Eng Zualan hun ser amanga Lai Autonomous District Council LED Changtu Executive Member Usi Rongurale Health and Family Welfare Department Joint Director Dr. Vanal Soma te ne na tangin thusoi ngai thak ani bok Sangau PHC Medical Officer Dr. Noel Larembro ta sai lo chuan lom thu asoi ani pu HBX zawa hi LADCA Executive Member te Pusi Rongura pu Bien Thang Puya pu JB Van Hoile Town Committee Chairman pu Sang Hulian Molchin le MNF Party 4210 an troi om ani Wengkhan Longtrai District Level Task Force on Implementation of Kotpa chu an Chairman Longtrai DC pu Amol Srivastava Hovin Longtrai DC Conference Hall an thukoma Longtrai District chunga vailo khu khir nadan Cigarettes and Others Tobacco Products Act Kotpa sang ni le pathum ken ko konga malak dan tur sang te an soi hawani Additional Deputy Commissioner pu James Mia Lungchuan thutkhom ko chan ani soifin thungai to turte a chop chuaka National Tobacco Control Program NTCP Longtrai District Social Worker PH Vanal Monsang chuan Longtrai District NTCP malakna report apea report a tarlan ani dan chuan kum sang ni som paruk April atanga kumin sang ni le som ni panni me khachung khan Longtrai District vai lo le akai noi mangthin sim duwa NTCP Tobacco Cessation Clinic pan tu mi sang ni chathum samruk le pathum anom to a anjinga mi sang kha zali le pali in ansim ti atar langa hei hi zazela somnga le pakwa point paruk ani hemi chung hian school za somria pathum le koshan le van tlang thil ti na mun somruka vailo thatlo zia zirtirna awareness campaign buat sa in anti tobacco squad le por sang nena
tum som riat le pakhat training huai hot ani bok longtlai ko pui chunga April sang hi le som paruk atanga mei sang hi som ni le panhi chungin danin aphallo meizial cigarettes zuar endikle phallo na hmuna meizu vain squad drive tum zathum som riat le panga bo sai ani to a mun sang ni za som riat le pathum a drive hi nei ani dan bo chia hemi hun chunga hian zanga som sari le pakua man to ania poisa choi tir za tling khom hi cheng sing thum sanga za le som sari ani veina thut khoma hian phallo na hmuna meizu vai turan ti Tobago squad drive kalpui dan turte sumo khaltu te hna vai lo thatlo ziale kotpa danin puipun na hmuna meizu akhap thu shil fianana awareness program bo sai chungchang te sangaw sub division huam chunga an Tobago squad ding dan turte central wele khelmual le sarkar office building a meizu phallo thu hriatir na tar chungchang te Tobago Association clinic tana CO2 monitor le chungchang le potpa ken ko chungchang a malak na tur kong sang sang te soi ho ani bok Veina Khan Longtai District AIDS Prevention and Control Committee chu an chairman Longtai DC Pu Amol Srivastava hovin Longtai DC Conference Hall an thukhoma he huna hian Longtai ko pui chunga ko han thalai Tomai Paul VC Association Zirlai Paul Zirna in IOT Chanchin Bumi le HIV/AIDS dona konga thoktu sang sang te som anni DC Pu Amol Srivastava chuan Longtai District HIV/AIDS darsel chu ngai mo atul takzat ti sain HIV/AIDS darsel turven nan sarkar department kausan Tomai Paul le mi puite chanrual na le tho hona apoi mo thu asaya damdoi man sual le mi pat mi chiat na man kholo atanga dar atam bera wangin thalai te hena nun kong dik ko mu chu malak na tur poi mo tak nia riat thu asai bok additional deputy commissioner Pu James Mia Lung chuan thutkhom ko chan soi fein thungai to turte a chop chuaka district AIDS control officer Dr. S Thaiji ne na tangin Longtai district din mun ngai kha kania Longtai district in harsatna ato sang sang te tarlan ni in achin feldan turot na te HIV/AIDS darsel turven na atana malak na tur kong sang sang te district din mun hriat chen le zualna na endik na kalpui tam le zual theidan turte HIV sipai nu in anau paya akai chong tur venna na malak na turte mi puinol puile HIV/AIDS kai mai lau thon om din muna ding te zinga zirtin na kalpui sel dan tur le machop sang sang te he huna hian sei ho ani district AIDS control officer report a alan dan chuan April sang ni som pakwa atanga March sang hi le som ni chunga khan Longtai district general Klein sang khan san hi som ruk paruk endik atangin HIV positive som thum le pakhat mu chu ania nu nau pai sang khan san hi som ruk le panga endik atangin positive pathum mu chu ani bok April sang ni som ni atanga March sang ni som ni le pakhat chung khan Longtai district general Klein sang khan zaria som ruk le pali endik atangin HIV positive som nga le pakhat mu chu ania nu nau pai sang khan sathum som sari le paruk endik atangin positive paruk mu chu ani bok April sang ni som ni le pakhat atanga March sang ni som ni le pani chungin Longtai district general Klein sang ni za som sari le panga endik atangin HIV positive som nga le pariat mu chu anin nu nau pai sang khan sanga som thum le panga endik atangin positive pakwa mu chu ani bok report a hian tun naya Longtai district chunga positive mu chu azinga damdoi rui thei manga in chiu thin an tam ber ti thu tarlan ani bok kum sang ni som pariat atanga sang ni som ni le pani chung data atanga mishing kumbi artikai mu chu tamdan hetiang hi ani kum som palin huai lam a hian panga mu ania kum som panga atanga som ni le pali inkara som ni le pasari kum som ni panga atanga
kum som thum le pali inkar somriat le pali ania kum som thum panga atanga kum somli le pakwa inkar hi somli le panga anni boka kum som nga chunglam panga an tilbok ani chang nuai som senga sak sangau farmers hat chu pu hbk zawa mla long kai hbl tu chuan nimin akha na hong sangau farmer hat hi long takin ka hong e chang nuai som senga sak sangau farmers hat chu long kai hbl tu mla pu hbk zawa Vice Chairman Agriculture Development Board in nimin akha na honga sangau khachung village council panga huam chunga kut na thoka izong tu ten an thlai thar chuate an zuar chu an tur sangau farmers hat thi chong ni a saknin sangau bazar lun lai ber sangau chu veng thar bazara sak ania sangau khachunga village council te material work tho khom cheng loi som senga sak ania sangau BDO enkol na hnuaya sak ani longka isbial tu mla chuan india ram chunga lai tong man na kholian ber sangau in farmers hat an nei thei chu lo mom ati thu sein mizoram sarkar malak na a sangau khuwa mason na tur ro man na an bo sai tele malak na hlotin to te soilangin sangau mi pui te chu ri ru zau takpuwa khotlang mason na tur thlir reng chunga sarkar tho pui thiam turin aso mani he hun hi puke shrekung sangau SBL tu MDC in kai hruain pro pastoral than sang arian thein pathian hena in han na hun ser mangin puvila du thiama technical assistant hena tangin technical report ngai thla kani pu HBK Zawa MLA Vice Chairman Agriculture Development Board hi anupui pi mingsang berile LADC Executive Member pusi rongura pubian thang puya pu sang hulian mol chin te baka khotlang hruai tu tele party hruai tu mi poimo engam zat in an troi om ani nimin thotan ni akhan longklai DC pu amol srivastava chuan longklai ko than hruai tu committee chu an office a leng a somin khotlang nun siam chat na tura malak na tur kong sang asoi puya longklai ko than hruai tu committee hi an chairman Reverend B Jazona lai chuan hovin he income ho na hian additional DC u James Mia lungpo atela HIV/AIDS roi lo le vai lo lak atta no pang le thalai te hum him konga malak dan tur kong sang te asoi pui ani setu ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni sa torin karon ne je ani si zo chuan ma Doctor of Philosophy in Geography le Jerry Zong Ming thanga pau tu Doctor of Pharmacy PharmD te lotlin na thataka chang lungzar tum khuwa tlangwal panni te choi moi na hun le lompui na hun man ani tun pathian ni akhan si zo chuan ma pu si than chuta fapa lungzar tum Doctor of Philosophy PhD in Geography subject Mizoram University Aizol le Ziri Zong Ming thanga pautu pu lalchan hima pautu fapa Doctor of Pharmacy PharmD TVM College of Pharmacy Bellary Karnataka State lungzar tum khuwa ten thataka anzir laite anzir chu awangin Young Lai Association Buelpuyanji sub headquarters chuan lompui na thusiak moi takle tangka fai cheng sang thum ve an chung te hna puke rang vela president wele bolpuyanji sub headquarters le puke la rem ruata treasurer wele bolpuyanji sub headquarters te chuan an hlan ani he huna hian pulal zitinga chinja secretary wele bolpuyanji sub headquarters chuan he hun an hmana hi akai hruaya puke rang vela president le
pukela ram ro ta treasure ten heng zirlai lo tling te an chung te hna na fuina thu cha soin zirna mai ni lo kong eng kyom pathian mal som na dong tur chuan zirlai te chuan hring tunu le pa te thu oi te taimak le tumru te pathian tri le bel tlat a pathiana in nga tlat te a chulin apoi mo hle ani te in fuina thu asoi wele bol puyen ji saphet ko tarsian kum sang ni som pariat le sang ni som ni le pan ni tram ni an man chung hian saphet quarters area chunga Mizoram Civil Service MCSI injiak ting BSc a chemistry topar technical line le general line a zirlai hlotling te hnaina choi moina thu jiak le poisa fai an lo peto bok ani